Notice window hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window. A dialogue to connect the people of Notice. Ngasi ko ina pulun lakchari ba dialogue ke episode say NEET 2024. India gi oina aspirant masing khwaidagi yamna yamba exam sing manungda class 12 lo students sing MBBS admission gi damakta thaba India gi one of the most popular exam ni National Eligibility Entrance Test. Haiba entrance test ki kudang de MBBS tana tongan ba aikogi VDS aduga Unani Ayush Ayurvedic amadi paramedical courses mayam ama tambagi VS nursing tambagi qualifying marks se masidagi lobani aduga government nominee ki aikogi MBBS ki seating aduga India ki tongan do private amadi government ki college single medical college single MBBS ki seat mayam se jo hariba exam se degi khangadori bani masida natana India manung da private college singa amasung India ki mapanda tamnabagi namta qualifying marks so NEET ki exam se decide to godori bani asuk yamna maroi ga exam se India ki punno mahiroi 23 lakhs ki mathakta hadak exam se appear to masida north east so in terms of population ki proportion da Manipur na quite ki masing hena 9963 Manipur ki mahiroi singna makoina MBBS admission ki damag live gap na bagi exam se masig exam se oi ki adu yamna nungang ba amasung ning ba kaningai oi wafum di India ki exam history da haukiba chahi khara sida pangthokpa exam ayamba tampering tawba adagi then question leak oiba masigi masakta exam center singda in terms of lakh ta ekoi oja sing ni akanda ngang sing da mateng panghan bagi malpractice mayam amagi chatna bising lepalitan chatharali matang sida thamoi singna hona bakan ba mahiroi singna ahing kaya tumdana hona jaraka da magi tungi mangla namada mana pambi profession mana pambi pandamadu yonglu bu hona bagda maki leiba asa do kadai de chakharba ge habi wang sini wang siga iro na 2024 da thokliba tonga mal practice singi manunda 100 in the history of NEET exam 67 student na hadaki NEET ki topper oramba masigi manunda center abadagi masinga ba satra group amana aikogi NEET ki topper rank 1 all India rank 1 se loba masig mathakta amuka high students he ayam bana amuka grace mark piram bagi oiba wathok mayam ama leiri masiga mari lena India da hangama haiba tare hue and cry mayam thoi mahiru sing gi parents sing maiki dagi at the same time social activists mayam gi maiki dagi political activists mayam gi maiki dagi especially handak pangthok ke India gi election se hek loi khroba matungda opposition leader sing gi manungda Samajwadi Party gi Akhilesh Yadav Aam Aadmi Party gi Sanjay Singh Congress Party ki Rahul Gandhi aduga inak nang ngarang se Congress Party ki oina gogoina press statement thuakanda hoji haive issue se India ki parliament ta khwai gi chawba issue moina phokene have wafam thamke hoji lai go wafam de India gi exam mayang gi manungda handaki NEET 2024 sa India gi biggest exam fourth amok oigraba have gi wang sini haibe wang sigi manungda unfold torokada issue mayam ama leiri madu mathung manau nai na tongan round sin lake adu han mutu ngasi expert panel se tam nok se am se kai khun ucheri ai khun ngasi expert panel se semjari bese maru ina NEET ki Manipur ki saknai rab mentor amai khoi hapchari ahmad welcome tawjage biophone amasung Shreth career institute ki managing director ai khoi sir Dr. Shreth Chongtham ni sir Shreth patam nok cheri ngai khum no ucheri okay especially handaki oina Manipur gi context ta high NEET ki malpractice mayam ama tholok baje masigi issue je Manipur ki context ge hui nei na bachangi Manipur ki satra sing gi oina grievances mayam ama lei national context lai ke grievances to the henba grievances mayam Manipur gi issue lai haidana race to ke baje it's one and only such rate sir I could Manipur myang make especially representing the youth and students of Manipur sabi khunu uchari amu sa chari ani chu ta am nok se ge high issue sida yam thawai yong na high issues national level da masung Manipur context ta high issues the student gi grievances may address to be any hidden like riva ki ngasi social media gi social activist ki friend amar represent to be deba AMMOCOC ki president ekoi uncle Jalal matram nok ser kai khum no cheri okay lingna Manipur High Court of Manipur ki huzur ki oina advocate oiviriba learned advocate ekoi yambas balso tam actually kai khum no cheri ekoi Ajmal na mapu oina ngasi lobi ga dori role si legal aspect maram de huzur si issue ji Supreme Court ki ekoi court legre aduga Supreme Court na mamang the grace mark pikiba haiba tare 1500 and some students say how grace marks in kathai kre hai tare makoi gi damta amuk re exam to nabagi
wafum also ju pukhalakna khanari masigi mathakda ngasi ngasi ma haiba tare all india ge tongan tongan be student mayam na india ge hoju education minister oiba damendra pradhan unaduna mangode memorandum on pisan ge haiba memorandum sida NEET UGC amuna pathok dabani haiba masigi demand jina maru oiba demand ni ani shobada masi CBI na case sinaga buni amasu masida mara laiba culprit kudumak justice ta purkadam ni haiba wafam jine aham baze ngasigi aikogi dialogue sigi opening ji ai Shreth Chongtham baje mapuina kadai wa yano handaki NEET exam se soi ke baje where it went wrong India gi national context ta thamaka ani shubada kadai wa da Manipur ga masida related oirino Manipur gi obu tongan perspective ma thambam dokra natoga India gi melen kangu na khara tawjari asin adum ikhu yare akhu tumin na le se have iphone thokpa se question ani aham address to you well ahan makta notice windows TV na koi NEET ki matang da Manipur gi ahan ba news channel ne discuss to wi basi amna nungai ai di ta sengna si wari amatang history hai tare ko antak ki result si gi matang da hai petang amtang haijara ke jun gi tang mari se sida ai se koi gi election result se fajana yenga leiringai sida evening sida ingon da phone am tore pung taruk sai sida haidok pade doi mamang haidok khrabani adu ai di khangde ada phone tar pose koi radio da thau tawi na on kana phone tore adu gai sir result kamai torage sir gi cam yaurage hai aina kaino ne id vote le pasunati hai id election result mit oi bani na ada manate sir NEET haido ne kamai torage aina kamai haidu to ino ngasi election result de ni NEET haidu di in fact June gi date 14 ngasi haido kani haidana already hana dagi hairaga leiraba numit amni hai tare ngasi haido kadaba exam se numit 10 ni ngalaga haido khrabani adaina aiju khangdrine result se ado ai somtang yenge ado nang phone tori kai do ha kanda moi anga amakak hantak ki parikha du da koi gi NEET si hek loiba NTA ne yam phajana tawi ko parikha process se haidi me gi date 5 ta parikha tawre aduga numit khara leiraga angang singna tawruriba OMR sing se moi answer paper sing se yengba yabagi window numit ni ni mu hangam hai tare aduga awena phajabam kan NTA na tawri se koi gi angang sing answer paper si angang sing email loi thari eba magi cam tawi to de loi check to na ba aduga mo makoina answer gi ki pito eba adu literally anga amana cam phangi phangde ai si angang duna dum khangjai eba yamna transparent oina amai to dana angang sina OMR si check to ro matung sida 580 something phangabane angang si asai nu pam cha jin hai se adu ngasi result ai do ka ni sir 156 ka phange hai 156 ka phange do si karigino sir kanada complain to do no hadi moi NEET ki redressal karmai to godo no haidu gi matang na pane aina ai som tang yang ki ge haidi NEET ki result to haidu jo khangdram ni na kai naraga sum result di sai ko ni hok sa dum to bu yawe ba koi Manipur da jo metric pekha haidu 12 pekha haidu ga na haidu tring da mangjong no hok so bo dum yawe ta adu oi bra ga ani chingna da kai no mi tarani walim ni na parikha si May 5 ta tor June 4 da haidu pa gai si within 30 days mi la kud mari kud mangai pekha haidu pa ngam gai je it's a big success on NTA part hai tare amai to ina result si yena bo hona base phangdre server ya gidre moi website ki ultimately je pung nipan mapan tar kanda ingonda result sheet amka ui haidi NTA na sahi gi result sheet amam to e adu result sheet yeng baje da as usual ai chai khudingi sum result thok pase da India gi top 50 gi result am to e top 50 gi result se dum anticipation am loina na jo jaw irum ni na Manipur masa yaw jale te yeng bai tare ngasi bo di yaw dri adu yaw bu election oisan wa ba anticipation am le yeng ba adon tak sei di top 100 na piram me ba aina heis top 50 piram ba 100 piramani na mamang di 50 piram 100 piram ni na soidna amadi yoram ba na sum yeng ba sida reng 1111 nga to oi bai tare angang mayam si 67 bo 11 nga to oi bo adai ultimately yeng lo kan da Manipur gi yaudre 100 sida phare adui ta ga di state ki topper su pi result sida state ki topper sina kya no yeng ba kan da koi Manipur state topper si 672 marks phangaga nupim chang wana phangi adum harau ei su haidi e Manipur gi marks ju 672 gai se koina chai khara sum NEET ki nainar amnina khara nate NEET hawade dum ai dum lai tak le hai tare ana 672 je dum all India gi na dum wang la ba mark ni haidi all India quota da koi gi 15%
quota hai bam ko lei every medical college da all India gi chhatra 15% lakadoi ne ba adugi mark si sei khuding edum 672 ga jadum phang manina ai jo do wakal yam nungai na lei hai tare adi ngasai angang gi problem du kauraga adi 672 phangam nina at least angang manga tarukti yam drabada ko all India gi changrani adoi ta di angang manga truk changhi ba ai jida di akoi Manipur ge na lei ba total chahum ga khara sida angang manga truk henkal akadoi ne ba doctor tamgi ba masing henkal kadoi ni hai ba gi oja mo gi am harau ya du oiring ai jida ngasai gi magi hairi ba potu ju ningsangi ade mo khalle angang 67 jina first tare second city mark ya na ta sano yeng kan second yorom dre kai no ga mark 1 ta ba me am du pulak 1 ni na mathang du di second le roi mathang du di 68 rank khai re mark ti pitok te percentile na pi 68 phangi bangang rank tat le bangang si ki percentile ji yeng bakanda angkal hapetang yeng matam da magi mark si ga mai percentile ji first tari ba angang mayam si ki percentile ji khenari je point khara khagoi bai tare mark to yeng adi ma am ka khena bo hai di first tari ba angang ga si 720 manung da 720 phangi ne aduga second tari ba angang si 600 sorry 719 phang bai tare third tari du jo mu adi interest le ram ni ai yeng tha matam da 718 amu phang ba sigi parikha ji di 720 marks to bani na question ama to da -1 ni to da sorry 0 ni ma mu phang roi lal ma ga di -1 ni hai tare ado question cha marphu ji chumna khumbagi 720 ma phangi ne ba question cha ma ga humdra ma pan khumta ga di angang si 716 phang doi ni cha check ka tratro ado ga kari gumba question 179 tawraga ama lan taraga na 715 phang doi ne ba hai di 720 mathang da possible oiba mark si 716 mathang 715 hai di angang amata 717 phangba ya de 18 phangba ya de 19 phangba ya de adubu second mark third mark si 719 18 phangba je da ai wakhan da lai kai no mai shoi shoi re adagi ai thijan ba khara hore hai di election result tu changi dre ngonda adugi ahing je suk tum gi de adugi NEET hai do ba date 4 si mayam na election hai do pagi lam ko pa do amu sangre ngonda Sir, how's it? Have you? Madam, the viewers things, Manipur viewers things, I'm gonna aware with them. Madam, the hardly equity media so covered out of area since the date 8 take a whole and see national media that all over Masi am so issue more date 4 starting for 8 try the am cancel. Other then Hojiki on a labor situation, the India political party could either no top level the press statement talk to yam chow issues raised over here. Other harder like new questions in a similar sister Drup Rate starting from him the king around Gogoi then Sanjay Jam Sanjay Singh Moishing yam kind of question to is why Karigi date for the need result I do have a question in do speculation nga to erani ai aina ta seng na pamjai ri di kadobe numitu da haidu inu haibdu nati haidu ning ba mata numit haidu yam hathuwa to haidu ga di soihan da bi haidu haibdu khaktani discrepancy legado eraga di kon haidu pa yai dana haidu sir another part ma salang sa heavy dana angang singa answer se pitu ambaje answer se pitu amba then moi gi NTA na piramba provisions mayam ama kakthak khibase palo lo thokibase lo thok ka da combine that for the media mayam ji election gi issue da mayam ji loi langna ringai matam adagi public ki engagement mayam ji election da loina leringai matam si da NEET ki issue si satra lising kunga lakh kunmarina exam thaba da raga jo when it comes to election India gi mi crore chama kunthra se ne involved tori but NEET ki do the exclusive oina NEET ki issue se puthopong ngamdana gi damakta masi maswai de puksal iba conspiracy theories adom da changning dramne adom da haijera roige maroina aina akogi ai concern as a teacher hai tare ko ojam oi gi concern do kakte nei thamjari je haidi NTA na adu tawbra da tawbra do amu concern leijadi ai gi akoi oja sing na pam si di parikham tawraga di result tu sumna haidok piu parikham tawraga di sillaga di sumna sinbiu adu kakte ne ai gi points akoi points avna 720 phangi do fare angang mayamam 720 fangal ai je karam hai tawri no hai gi question ji da
अदुगी अहिंग दु तुम्बा याद रे वीडियो सेमगा मसिदी मयाम अमतंग अवेयरनेस हाइदी इतोमदना लावसु मु यापोंते ऑल इंडिया गी ओइना जु खंगबम दरकार लेबनिना अदुबु दाव यादना कोई लाइक माइंडेड हाइ तारे को जा सिंग मयाम थोरे ऑल इंडिया गी ओइना 720 मयाम फंगे कमाई दोइनो खुदक्ता अहिंग गी पुंग भारो अदाइदा भारो दगिन अम्मा भो मरक सिदा एक्जेक्टली टाइम दे खंगदरे एनटी ना जस्टिफिकेशन पीरे अहिंग तुम दगै कई हारे केरगा हंतक 720 फंगबा मी मयाम यामी सी सेंटर खरदा टाइम वेस्टेज खर लेखरे हाइदना आंगांग सिंगना रिपीटिशन इरमे परीक्षा नुमित सिदा अकोई मयाम गिसु आइडिया लेबिनबा परीक्षा सि नुंथिन पुंग अनि दगिना पुंग मंगा ग मिनिट कुन बव तो परीक्षा ने पुंग मंगा मिनिट कुन मतुंगदा सेंटर खरदा मतम मांगखी टाइम वेस्टेज लेगे हाइदना रिपीटिशन इरमे अदुना रिपीटिशन दुगी मतुंगिना मोना कमिटी एम सेमगा डिस्कस तौरबा मतुंगदा सिगी टाइम वेस्टेज सिगा सानना कंपेंसेटरी मार्क अंगांगी इफिशिएंसी की मतुंगिना हाइदि अंगांग दुना खुम्मीबगी मतुंगिना अदु खुम्मीदुसु करमाइना चेक तो ग्यारगा सीसीटीवी कैमरा दे चेक तौरे अदुगा अंगांग द खुम्मीबई चांगदुगी मतुंगिना कोइगी कंपेंसेटरी मार्क और ग्रेस मार्क हापबा मतुंगदा हापब अंगांग सी 1563 हाइदि मी लिसिंग अमगा चांगा हुमफुमदोय व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर ने very big number ने 1563 हाइजे नीट की कॉन्टेक्स्ट दि कई नरगा मेडिकल सेट इंडिया दे याम दबनिना 1563 नंबर से याम खरब नंबर ने मोन हाइजे कंपेंसेटरी मार्क हाप मतुंग दा अंगांग सिंगसी कैम हापी दे हाइदोक्ते -20 दगिना 720 भाव फंगेन हाय मार्क हाप मतुंग दा -20 फंगी जिदि कनानो सिन मागी आंसरिंग तोबगी कैपेसिटी मतुंगिना मार्क हापगा -20 फंगे अंगांग दो अदी अदुमा प्रॉब्लम लेरे अमुक 720 के फंगले फुल मार्क निको अकोई जो मिरासु ओजा होइना लेबिरिनी ओजा अकोइना ग्रेस मार्क और कंपेंसेटरी मार्क कनादा हाप के हारदी पास मार्क योगदो वाट पंगांग दगा नुंगसिबगी ग्रेस नुंगसिबे हापनी दना अकोई नुंगसिबे दमुत नंग फर्स्ट हल्ले हाय तारगदी बायसनेस सम लेरेबा हजिक अदुदी बायसनेस से कना ओइरे हाय मतमदा परीक्षा सिलिबा बॉडी दु ओइताबनी अब नसिगी ग्रेस मार्क हापी से टाइम वेस्टेज की नि हाइबदुदा आई कंसर्न से मोइना कहीं आई सागी पर्सनली यामना नुंगाइतब कंसर्न खरा लाएबो आइना थोरपै मरम से आइगी यूट्यूब ता वीडियो खरा तागतपदुदा हुजिते थोरै कइगिनो नाहान पैखा तौखरा मतुंग दा थोरपै याद्रा मतम मांगे हाइदो हाबि क्वेश्चन जेगोन याम हंगे अदुगी जो आइ ngasi कोइगी नोटिस विंडोज की सिगी प्लेटफॉर्म जे लो हाइजे होगे नुमित्तु मयाम जो खंबिरमनी मेगे 5 से मणिपुर की हिस्ट्री दा अमुक फब उद्रीब मोंग दा ख्वाइदगी चौब लेन सीवियर हेल स्टॉर्म ने अइन हाइबा नते फेक नि सिमा affecting several parts of Manipur कोई गवर्नमेंट रिपोर्टर्स यावरी निको अदुना मरम ओइदना एग्जाम सेंटर मयाम अमदा नुमित्तु मई लाखिदना मई मम की नुंथिन पुंग अनि दगी हव पैखानी ऑब्वियसली नुंगदांग वरम दि अम्म नुंगदांग वरम मोइकी अदु अंगांग सिंदा सेंटर खरद कैंडल पिरगा पैखा तौगिबा नुमित अमनेबा लेन तासले क्लासरूम दा अदि इसिंग थुमजलपगी प्रॉब्लम सु लेगी सेंटर खरददी सुलै लेगिदेको पावर बैकअप स्कूल याबद लेगिदे सेंटर खरदा पावर बैकअप फजना लेखी सेंटर खरदा लाइक मारिया मोंटेसरी प्रॉब्लम लेखिदे यूनाको स्कूल प्रॉब्लम अम लेखिदे अदु सेंटर याबद टाइम वेस्टेज जे थोखिबा अदै खल्लेबा सेंटर लोइनमक अयाबद थोबनिना अखोई अंगांसिंग न तौरिबा कंपटीशन दु फेयर होएबा रिजल्ट तो फेयर होइदोइनिना चमनबा कंडीशन निना अदु ऑल इंडिया के नि यंग बतमददी अतोपा सेंटर दना टाइम वेस्टेज की वेस्ट तौरिबा मार्क मतमदि मतुगिना मा हापे अदि अखोई अंगांग दि टाइम वेस्टेज तौरिनिना हापक्त्रि कइगिनो सिनि हाफम दि थोइदना आउदगिनि आई थोकपा हौजरे सर हियर द बिग क्वेश्चन सादा मो इंटरेस्ट तौरिबा आई मतम खयम लौजगे सादा मपुंगिनि इशू से फजना डाइजेस्ट तौहनो बेदमता अहमद सादा हंगिनि बो वहांगजी मणिपुर द हेल्थ रूम थोकी हेबजे it has been reported widely not just local media nate all over national international media da si report to ineba adu egdi NTA na karigumba angang singi concern ama grievances ama leiram tara ba hatare grace mark hapagi provision ama leiba taraga di kari gi dabang ta india gi center me amsi gi munung da worst effect of manipur consider tawti mo sine I personally have tare personally I student me am umai ba I as a host masi I have to talk to bani but sigi issue sidi I am standing for the student I manipur gi student gi behalf tani moi gi justice ki dabang ta ngasi thokchare ise as much as sarna adu ko yamba ni thok pi ba sumaina
Manipuri students singi numichide hailstorm thua kanda angang sing mayam ama traumatized tora kanda masaje mana khangjar ko mayam khumung ngamam dabagi problem sar sul awgane ba ada nang ma kaya kamai to wi hai kada asanda ki dai hai bangam dre hada exam fajan tharam dre kindam thalagi exam pi ne ba I don't think it has happened anywhere in India any India center of the masi tholong ne sai thaja de ba sa ko sida kamai na highway issues NTA na khangong ri ma bi question sine sida aina nungai ta ba khara sina mo hoi exam center ki superintendent invigilator na di khangi ne ba se makoi ne NTA da final report am ta thabiram dri kari gi no highway question jidan haidi akoi angang sing chu effect to gre ngasi exam smoothly di tauki adu si gi difficulties kai lai gi haiba du tang NTA da thabiram tar ga di moi NTA na haina writ petition tharak pa angang khaki hai aina pa ba thing ba ma ga sa ko masagi grace mark pi base mamang the clear exam the common law admission test ai ko gi 5 years program gi BA LLB tambagi program se ge mari le na issue her the grace mark pi gi wafam ma lakpa matam magi verdict amada le is excluding engineering and medical hairami adu ita ga kamaina karamba president ge adu lawyers yawi karamba president de lokhala to ino adu isimasi exclusively kanagum mi khara favor to ba habi wang sine kari habi ni mam di hojik ni topper si center ma digi mi sam tau ko ta tau lak pi ne swai the exclusive interest ma lai da habi sine kari habi ni sa adu adum lairam ga ta pa su male adu aina sa yo haja bu ni ai sigi issue si da thokse rai si koi topper me am kai gi no that's not very much of my concern hai tare hoji ki hoina ai di topper me am lai du NTA na hai ji di lai hai be henkal pai ni ka kaina aina lai se angang gi result ai karimta pakhat pam bu yaw de angang gi result si da chingna pam bu yaw de but result to semi ba body du ne aina hangjari question di aduna noi gi interest si kari no hai badu ai di NTA na si angang sing si da si center sing si da kari gi no si problem si lai hai dana aduga ai maram ta ga hayo gi yam nok ning bam na 2 days back sigi center se sigi principal ori banu page na national media da hai akoi center da matamang mo loi ki den adu itara ga di NTA gi interest se kari no aduga sin akoi manipur effect tok de ha badi yaroi kai gi narga ngasai gi manipur gi topper ma ai nam panjagri do 672 se ai na harau jagri se chhatra mari manga all india gi kota dagi all india gi moina tamning ba college am tam phangu do hojikti mark inflation and rank inflation aptekat tana wang khat khre mai rank che nemdag rai tare ana maji all india gi kota dagi any college amada tamba phangbagi facilities to laira roeba adu tadi si manipur effect tawdi habe ya roeba kaino matang chei da ai main concern je matang chei gi ni akoi do ja ho do ni oja oiri bani angang sing tak pastor gi any college am tam gi be parents ki jo any college am tam gi be matang chei gi honari ba angang si karma wakal honara ka to no si ai da honari si 700 pu hairage 700 phangna bani na honari angang si matang chei de center da to do ri exam center angang na ai do ri ba sir question pirak kan kaiginwarga hantak matam hapam grace ma hapam ni na sir question pirak kan invigilator jo punishment leite punishment jo yai question pi da bi are minimum 1-2 hours manghan bi re na adu angang du na parents du na writ petition am file to taragati matang chei NTA na ma hap ta bangam gadra hantak si president oirim ni na adu ta di petition na bula bi sir writ petition je hoju already hoju just 2 days back ko 49000 student hoju writ petition to reba handak exam je hallo na adu ita agadi ngasai angang few student na moigi grace mark pi wa basi NTA ne consider to grace mark pi reba hoju amka si malpractice ma'am yaw me hoju high student to dagi some 10 20 30 40 times student amu writ petition na ma to reba si ka de mu to ya to ta bane okay to ta bane de lai to ko ya ne ai mat sim da sana ko sa question da okay habi okay ai di mathang lakadori ba process ni na matang sahi khodingi tarok to ni na adu India gi like one of the noblest tabak am gi haitare me MBBS tam ga ni doctor ge do ni akoi gi punchi ji moi makote sinara ka do ni na sigum ba parikha ma amatang mot khiba matam da oja akoi kai ni tumin election bam thokte ade society da lai riba mayam tumin election bam thokte na
पुथोक्चरैने सर सिने आई हंगी जे हंदक की ओइना स्टूडेंट जे अखोइना ग्रेजुएशन गुम्बा सिविल सर्विस गुम्बा की स्टूडेंट नसेना मोबिलाइज तौरगा सुप्रीम कोर्ट केस का थेंगना बस इवन मणिपुरी कंटेक्स्ट यावरे इवन नेशनल कंटेक्स्ट हम तो थोए मसे अदुबो बट व्हेन इट कम्स टू नीट हारगदि अंगांग सिंगसे अंडर ग्रेजुएट इना क्लास 12 लोइबा अंगांग हंदक से ओजा सिंगना पायलरिंग रोल अमा लवेबा ऑल इंडिया की ओइना फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पटना दगी दिल्ली दगी देन राजस्थान दगी दिल्ली ओइना all side even Mumbai oza sing jine thola ga handa campaign tori sik oza gi matung da student parents sing inner ko khona ko to hoju yauri oza mayam gi uprising ma handa ki nit la ise sa si sana bu kitang ni test over sa gi oi na party kari gi male se national wide la pas ai da lakpa question am ka answer oi na pijara ke si ge se ai gon dai nan to thore je nang gi satra 600 phang ba yaudra bara na parents khara na gon da ha question ne yawe 600 phangba khara yawe mayam yaudra ko khara yawe adu hantak aina harau bangam de 600 phangba ngang ji aine hange yumda sosti amaga sorat amaga ta pulap angam ju pokpa yumda mi amju leita ba sosti son gadra sorat son gadra anobo lakpadugi harau gadra sat khibadugi mathau mangam phajana pangthoga loisan bigidra haiban deta di aingon da harau bangam dri je kaigino hardi angang mayam effect tawduna harau handreba kaidaraga 680 guys 600 sorry 570 guys se mamang je de jenims da harau phangada ba mark ne secure am tina angang je kul loina 550 guys je jenims da phangada ba angang ne ba handak je di 550 je general obc da jenims da sang phangoi dawri ba adi mathang jahi da du angang do sei ani hom ju wan honare aduga khoina wana center da taraga paikha tharaga result ti center na pi khare result ti court na pi khare ai nga sai grace ma hapukolo e court ta karo ramni na ai paikha ji di exam center da thadoi ra court ta thadoi ra be question ko la ne ba aduna ai harau bangam da bai maram jadu ko tin hoi harau bangam di kaina ai ngang mai am khalaga ju parikha du fair oi da ni na paikha du fair oi gi ta ju result tu fair oi dram ni na aduni adumai thamjage aidi han bagi round ji area khar ju open up to ka do leiri ai sar na han bagi opening je ekoi matam je am leitabni na first round gi swai phuje iloge ho no daka le bagi ni mathang je ai ekoi advocate laksage aina lane te lakcharing buje hojik NKA की एग्जाम की मिसमैनेजमेंट मैम से देखो हजिक चौ चौ ना खंगे मोय पिथोरपा एग्जाम की आंसर शीट पिरपा मदुदा फंगबा मार्क का मोय पिथोरपा मोय की रिजल्ट थोरपा मार्क का केनरे एट द सेम टाइम पिफम सुरुक थुक ग्रेस मार्क से पिरमे अदुगो मणिपुर की क्वेश्चन से कंसीडर तो पिरमद्रे आदि मसी की मथकता अमुका नीट की टॉपर ने न थोगे इबा मैम से मसी कन्विंसिंग ओइदबा थाजबा याम वाट पमोंग द 67 टॉपर लाखरे सेंटर में 6 टॉपर लाखरे हजु इकोनॉमिक टाइम्स द थागलपा एगोगे अपडेट अमदा इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड अदुगा क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक टाइम्स है जे तो इकोनॉमिक टाइम्स हजु जी थागले इनिको नाहंद की मैम नंगांग नै आई मसी मीडिया रिपोर्ट ओने पुथोको पामदबनी अदुबो नसी दी रेफरेंस इन इकोनॉमिक टाइम्स से लो पुथोकचरी जे सर 705 फंग स्टूडेंट अमसा को मासे क्लास 12 ता माना फंग बजे कुइरे theory दा 21 out of 100 chemistry दा physics दा सिना अदुगा practical दा फंग बजे 36 out of 51 हाइतारे सिने बा माना फंगिस सिगी स्टूडेंट जिना केमिस्ट्री की याउद्रा केमिस्ट्री की याउद्रा आई ओके ओके आई ने पुगले इज ओनली इकोनॉमिक टाइम्स द पीबल अदु गते नै वन रेफरेंस दे सर को केमिस्ट्री फेल होय जिम जो आई तारे सर अदु सिदा माना फंगी बा पुनु मार्क्स 705 ने माना फंगी क्लास 12 ता चाम की मनु दा 21 खक फंगबा बोर्ड एग्जाम दा 21 खक फंग स्टूडेंट अमना कमाइना 705 नीट एग्जाम से फंगदोइनो सिनिदा मागे वोट एग्जाम की क्वालिटी एदुगी स्टैंडर्ड का ऑल इंडिया की लेवल के एग्जाम नीट का कमाइन कैम मदुई क्वालिटी दु कैम खेना गदगे हैबसिन एनीवे मसिन समलपने आई साना गसाय पुखत पिन बो फम मैम तो नाउ आई लर्न नेट लाक्सनि बसिना हजिक सा इखुगी यamba इशू अनि खक थोले हंदकी नीट की रिजल्ट लाक्ट्रनी ममांग दा थोखिबा इशू अनि से अमना पटना की इशू सिने पटना दा क्वेश्चन से लीक होता है मिनट 15 पटना पुलिस फारी मिनट 15 से करी रिलेटेड नो है एग्जाम क्वेश्चन पेपर से लुपा लाख 50 60 लाख फाउद योलमे क्वेश्चन लीक
सिगे क्वेश्चन लिख ओइबगी इशू जा NTA ना हौजिकसु एड्रेस तौद्री अमसु सेंट्रल गवर्नमेंट हौजिक फाबा एड्रेस तौद्री अनि सुबदा गुजरात थौदो अमो थोए गुजरात थोइबा थौदोक्सिना सिदसु मी युम एड्रेस तौए गुजरात थोइबा थौदोक्सिना कमाई थोकेदा मोगी एजुकेशन कंसल्टेंसी अमा खकना डील तौरकांदा छात्र से particular student amamamgi mating pangnaba oza amamam invigilator amam thamme harbi invigilator amamam sida minimum moi de piriba paisa se 10 lakhs ne these are all widely reported si loinak media da report over ngakte ne ba low reference le ba ngakte ne ada high ba thodok mayam je NEET ki result laktrngi mamang da thok ba thodok ne swai sida ngasai gi ekoi sarshre na thambi ki ba NTA gi malpractice mayam du nataba mark temper tawgi natragana exam conduct tawbada leiba malpractice mayam ama adagi then ngasagi question leak oibagi matang je sida kari often sing thabining aduga ai ngasai supreme court often laksi mark temper tawba hoi maroina hojik ngasagi aina asi am relevant oiba area ni id as a legally kamaina masi address tawne habaduni se khoi ge Manipur High Court ta hojik sumba case leibra habadi knowledge leitre dui matang dadi but Supreme Court high case yam phajana even vacation court of over masi yam kon hearing tawdra ekoi kari gum situation am da lakhre nasai gi ama clarification oina 1563 ji gi satra sing sigi grace mark how kibado si NTA na magi response da hairak pani Supreme Court na order am ta tadri Supreme Court file tawni kari na hairiba sing si makoi hairiba 1563 students si option nam piranen हाइबदी ग्रेस मार्क याउदबी दम कोई हानै लेजरीबा मार्क तो दुम ओहेन गे हेब्रा नत्रगना हल्लगे एग्जाम तो गे हेब्रा सिगी ऑप्शन सिगी मतंग दा होजिक NTA ने रेस्पॉन्स लाखरे आइखोगी मोडस ऑपरेंडी हाइतरे आइखोगी लाइव चेंज ऑफ इवेंट्स एग्जाम की ममांग अमसुंग मतुंग सिसिंगसिना आइखोगी ngसाइगी Supreme Court थारिबा केस आर्टिकल 14 की मखा थारैनी कॉन्स्टिट्यूशन की हाइबदी माल प्रैक्टिसेस तौरे मरम मदुना अतोप छात्र सिंगदा फेयर चांस हम पीद्रे डिसएडवांटेज थोखल लेबने ओ डिसएडवांटेज अदु मखोइनो एडवांटेज होइना बायस होइना एडवांटेज पीरे हारिबा छात्र सिंगसिदा अदे क्वेश्चन लीक ओइबना मरम ओइरा कांदा एग्जाम दो फेयरली तौदबना मरम ओइरा कांदा ngसाइ हारिबा डिसएडवांटेज तो एब मरु ओइना अखोइना ngसाइ कोर्ट की दुम लाकपदा अखोइ ngसाइ आरे अहान बदा मखोइगी एग्जाम सी अखोइगी लास्ट डेट सी अमुक एक्सटेंड दौबा लास्ट डेट सी हप्ता में एक्सटेंड दौरे एक्सटेंड दौर मतुंग खंगौदना अमुक अप्रैल की 9 दैना 10 फौबम को विंडोज ओपन दौबा आइदी मागी करेक्शन की हारिबा ngसाइगी एप्लीकेशन ओपन दौरिबा मोइगी एप्लीकेशन थाजन बगी चयोल म सांगदोपसिगी मरम सिना रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स हाइबजी यामना कना करम स्टेक होल्डर्स नो करम गाइडलाइंस मखादा हाइरिबा चांसेस से पीरी नो हाइबसी याम क्लियरली NTA ना पीदे हाइबदुमा याम थिना सेंगे हाइतार यारे मयाम से मथंग मथंग तौरे 15 to 10 to 11 अमु हांगतोए अदगी अप्रैल 11 अप्रैल दा अमु करेक्शन की विंडो तौरे अदो हाइरिबा मयाम सिदा हौजिक एग्जाम सि डेट 5 त तौरे डेट 5 तौर मतुंग दा इखोइना हौजिक डेट 4 दा हाइबदी हाइदोक मतम दगी 10 days हाइदोकने हाइबगी एक्सपेक्टेड टाइम दे 10 days ममांगदा मांगजौनना अदुसु इंडिया सिगी आदि इंडिया की MP election हाइतर one of the largest सिदा हाइब इलेक्शन नतबा तोप कंसर्न अमत लेतब नुमित सिदा रिजल्ट से हाइदोए रिजल्ट से हाइदोरा मतुंगदा ngसाइगी अमुक हाइदोकपगा सुगुंबा क्वेश्चन लीक ओइबगी एग्जाम फजन सिंदबगी माल प्रैक्टिस की मैम लापसिना मरम ओइरा कांदा NTA की मागी इंटायर एग्जामिनेशन सिंबगी पोछि आइखोगी मॉडल्स ऑपरेंडी सिदा करिगुंबा खरा लेरा माले मखोई चेन ऑफ इवेंट सिदा करिगुंबा खरा कैदौरा माले हाइबसी द आइखोइना चिंगननिंगाई आईडी कैदौई चिंगननिंगाई ओइ अदुना हौजिक सुप्रीम कोर्ट नदी स्टे तौद्रे मखोगी लेरिबा काउंसलिंग 6 जुलाई द लेगदबा काउंसलिंग से हौजिक स्टे तौदे मरमदी सिगी अचौब स्टेट अमने स्टे तौरगदी हाइरिबा एग्जाम सिगी मागी सैंक्टिटी दे इंटीग्रिटी दा हाइबदी NTA ने सिलिसि सिगी एग्जाम सिने नतवा अतोपसुने दसिले इन्वॉल्व तौरसि मोर देन 23 लाख स्टूडेंट अदुसु वन ऑफ द मोस्ट प्रेशरिंग हाइतारे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ने इंडिया की इवन वर्ल्ड की लेवल तो हाइबी है नीट की एग्जाम से वन ऑफ द टफेस्ट हाइतारे सिदा छात्र की पुंसी सी मैम इन्वॉल्व तौरिने चाहे अहुम लग था मरी रग मंगा रग था बगी मैम सिगुम मैम सिदा हौजिक सुप्रीम कोर्ट ना स्टे तौदबगी मरमदी मैम लेग्रे मरमदी इंटरफेयर तौदबे देयर इज अ फेयर चांस बट विद इन दिस हियरिंग द NTA ना मखोई मसाना 1600
563 की एग्जाम से कैंसिल तौरगा अखोई 23 द सिलने हाइरकपसे मोई रिप्लाई फाइल तौरकपसे दिस इटसेल्फ सम प्रॉब्लम ले रहा है बसी हौजिक सुप्रीम कोर्ट की अखोई हौजिक जुलाई की द वेकेशन ओपन तौरनी अदु हाइब हियरिंग मखा लाक मतम द सोइदना मसी मखा ताना खंगिने अदु सिंगदसु ngaibine se aduga अखोई aina masida hiding base ngasa iko yamna haibi ki phom amako mayamna khanari je mapung en se su misconception ama lai ngasa NTA na reply to bune habane ba ngasa ki grace mark kathatpa aduga re exam to base for those grace mark pi hiba mafam jing gi adu sida supreme court ki pakhum ji kari na hoji hoji pi dei hoji next hearing after opening of the vacation adu da lakani mako yes khata na hoji se case me ama tongan tongan ba high court sing da case mapung oina case ni pan je high court hoji se leire sing si loina ikoi transfer to wina ba ene NTA na id supreme court high gre hoji high the entire high court sing da thar iba case sing si loina supreme court pulap na heart to na ba whether it is allowed or not adu di ai under knowledge hoji ki fresh over later adu da aina main issue si da hiding is अखोई की नीट की एग्जाम से हजी केस मखन मखन समनाई द फिजिक्स वाला न थारी सीओ अदगी अतो अतोप केस वंशिका यादव अदगी मरु ओइब केस ता अखोई की केस अमसु सुप्रीम कोर्ट लेरी से हंगान अखोई की Abdullah Ahmed Muhammad Faiz and another versus National Testing Agency and others अदगी अलग पांडे अदगी जेरी पिटी कार्थिक versus NTA सिगी WPC में हम लोग ले रहे सी आईडी आयाम बने इंटरनेट से तो मियं कान पंगने जुटी the main issue आईडी हान बद सुप्रीम कोर्ट ले रिबा केस सिगी अखोई मोइन नी रिबा रिलीफ सी करिना मतम दा direction in the nature of mandamasni respondent number 2 NTA to conduct fresh NEET tau haibam 2024 की NEET से हल्लग तौ adab after adopting necessary measures to prevent paper leak and other malpractices number 2 की direction मखोइना relief पामी सी कइना मतमदा all states सिंगदा direction ampiri including Manipur so all states to submit status reports concerning NEET UG 2024 paper leak ni sida Manipur ki dadi hoji phawbada any candidate amatana natragana any stakeholder amana ai question leak tawbagi di laktri adu ngasai lakada bu concern sidi grace mark ki issue du Manipur re ama chob concern nam leiri sigi whose is not addressed as already explained by the former speaker aduga ahom ai ko si matang sida ya maroi bo phom leiri ngasai ki em grace mark se handa ki NTA ne piri ba magi reply ji de yauri ba wafam si kana gum be student sing je ngasi de effect to we hari ba ngasai ki my petition thari ba moi center ma happy je high ba center si de gi moi ne read se thaning ba tar ga di thau hai ba natro yes thaning ba adu ga di Manipur do so hai tare Manipur do so madu gi liberty to ekoi student sing de perform to isini adum kari have ni same address advocate side Deepak and amana mana magi petition amada mana council over ni mana hari adu case tharakta chhatra sing di kamai to when supreme court raised already which is not decided yet that will be heard id July the so na heard to ne question si ngasai gi Manipur grace period mark si piram maga amuk kathalani hairi boji adu taragadi grace mark si karamba basis ta piri no karamba candidate sing hairi bo 1563 sida ngasai gi kana kana no haiba concern me am leiri ade makoina amuk piram iba grace mark si kathat kene hai taragadi ngasai gi waste time matam loss to bogi pi bne haiba sigina karamba basis ta piram there is something I did something khardi leire which is will hairiba order sida issue appropriate guideline sida ahum super relief ta se to prevent further incidents of paper leaks and administrative errors id aikoina pamisi aikoigi sung ba duk chawruba exam ama leak oine kharo just a human beings ngatani some leak oine adu address to ngai grievances direct issued adu deal to na ba iko NTA de kari mechanism le expressly makoi da adugi mayam sing do aduna hojik committee di shame na haire iko ministry gi makada adu da sigi case ta so mari su ba direction oina kari na id all states directing all states to set up SITs to investigate the incidents of in NEET UG 2024 paper leak sida ikoi gi leiriba aroi ba prayer amaga ai paramage any other appropriate rate and direction deems fit just and proper hai sida amma yaudri aikoina case amma haidi amma yaudri de karamba prayer no haiba matamda Manipur gi issues Manipur gi matang sida leiriba ikoi gi
the exam to matam the effect of kris hailstorm na kaina sigi matang da kanana a question je address to ne habas sigi stakeholders sing kamai na mogi voice raise to ne habas ekoi Manipur High Court kari kari pending leibra natragan high report to Supreme Court ekoi kamai na hariba Manipur da thoki ba hailstorm na disturb to ki ba class da kari da ekoi gi thoki ba mayam je kamai na address to ne habda chobu question na malai di okay yam sida inga ko as an eye of honor hoji yam ba ki go hints kare de pi rai tare hoji ekoi oza chu phambi ri at the same time oza mayam ma mairoi mayam ma moi ke parents mayam ma ekoi program ji yeng ni masi ki concern mayam se affected people sing se kamai na ekoi issue ji address to godong no have si kham bi ba hoji Manipur sigi issue ji kamai address to goda ge ekoi Manipur ki grievances mayam ekoi ki affected student gi moi ki concern mayam je kamai address to goda ge kamai na live India gi national debate ekoi kamai na hapsal goda ge se yam maru oi dori ba grace marks lo thuk ta ra ge so still those student moi da yam na affirmative concern am phangi ba concern je moi di amo exam thari ya dori ba thaning ba dun thaning de thaning bu sing de amal la thaba gi chance phang dori ba the same thing Manipur gi so adu gi student sing gi da chamana ba facilities hai ekoi phang di thoi ba kamai to bi sigi sida challenges for the parents for the parents and students sigi challenges number one challenges jurisdiction clearly NTA si gi magi jurisdiction ji any question the problem lak ba magi any case thaning ba se Delhi the jurisdiction oi aduna Delhi da chala case thaba gi pot ama live kari gumba NTA gi na hariba magi any problem raise to ga target yes concern high court la isina ikoi gi paper leak ki ne this is the unfair practice ki ne amma gi ne sidi magi jurisdictional court and state sing do thabi ya adu kari gumba atop NDA gi atop ngasai grace mark ki question lai for example matam mang bagi sigi ma'am se address to ga taragadi hariba concern stakeholders sing sina Delhi da sala thabam changi si sing se ai di Delhi the Supreme Court na ti Delhi High Court tha su yes habi writ petition khara moina matam mangin tharak pa se Delhi High gi de mo koina in the High Court of Haraga Punjab and Haryana Delhi aduga mafam mamagai bani chap chap de khangdre nisang dre adu nan si parents khara su adu matang da High Court ta hape chalui Manipur ki haitare adu moina sidi NTA da han tharu ro kain haraga thadu pireba parents si da idea koi chu matam mangi aduna amtang NTA da kananom tang na voice oi view haidana si matang si da ayon da su id aina hawraga tharu su mo what is your interest har kan da answer later ba ngarang da Supreme Court na alag pante da dum hai next time da kai any complaint lagta ragadi affected student or parents kai duna mon student po hai bane direct complaint al han bio because you are running an organization nangi sida kai ni exactly chap chaba thaba am leita bani na interest leita bani na haidana ngarang Supreme Court na dum direction nam khati pi gi bane mongon da so makata bi ai affected parents na Manipur da kana unaraga mogi concern se kai to we ya ge haiba du tang khangling bai su yam samna haiba da Manipur gi ai some land council kha tana matam da Delhi je chalaga tawru na phayan haiba do High Court sing har kan hayeng jurisdictional question la ko matam da NTA gi leiri ba makha da piba guidelines da it's only jurisdiction se exclusively Delhi and haiba da so idana court na har kan samna da in ga sai haija court se concern High Court thar taragadi unfair practice paper leak ki kari ki question am lai Manipur da paper leak ki kari ki concern sidi hauji phobadi ket leitio adagi race to trio toroktabri na ngasai purely sidi grace mark piba ma pi da ba haiba sidi it's purely and concerned with the NTA only NTA na decision am logudam adudi NTA gi jurisdiction Delhi laibani na masi Delhi da laiba any ma'am organization laikre aina parenting dining badi every organization ma'am laina tragana ai khoi collective effort amoiraga punchal laga NTA gi di hariba jurisdiction over Delhi se chalaga hariba grievances sing to address to bani phagadra yamna fajaba question amane koi Shreth nang birak baje adu koi learner am yaw gi khudung chabu su mayam phange so viewers I especially affected students in yaw gadi adu parents in yaw gadi natraga hojik mak even live natraga television da hojik se yengba phangdraga su hariba program se ko ne yeng taraga su mayam no form da thamjauge ngasi koina notice window na ngasi notice dialog to pukole issue si Manipur ki affected student mayam se sigi concern ne khoi pukse dei se adu parents
especially parents students sing chahi mangaga natragana chahi ama ani changaga da larik paraga MBBS ki shit ama phangna bai dam to khona bagi magi effort magi hard work mayam je are madam manghal loise handak ki Manipur da masigi exam je tawkhibu matam da masigi challenges mayam je thengaraga angang mayam ama students mayam they have come out with flying colors. So congratulations to all of them mogi damukta di yam daibo phare yam nungaire but live thidana handak ki health storms in effect awakanda mapung phana with convenience and comfort yaudana exam thakiba alang singi damakta di sige exam je amuk halaga thaba yabagi provisions NTA for exclusive section kangu bhargi damakta di same aju adon na pendana leita ragade adon ma jida nuai taba leita ragade magi right never that is the right for the student to give rights never magi phangkum to ko phangbaje hai chama na India da le student certain section amana mangonda matam chana phanghuda bagi damakta mana amugalag exam thaba yagani haidar for those 1500 student madu thaba yagani haigade why can we akoi Manipur students sing kai yaro de no adu yana bai damakta student amana individual amoina masi case thanga pe yaro haibani ai Shreth na mangonda masi interest lai raga so angang singi concern lai raga so mahak na thangalu matam da what your interest haiban supreme court na hangakani haibagi wahang sineba aduna parents mayam organize to biro aduga Manipur ki concern je kamai address to godage have za ngasi ko legal expert na pukhale iba magi advice hai kitang lobiro aduga makhata na tongan ba iko ki legal expert ma ma tan na ba khungta go yes please have you yes very important yes, my yes. professional ethics ki yes. Case thabiro diversity I am not endorsing it nakoi ki right ki damakta nakoi right ki damakta address to area address to ya area haibadi adu minus sat pe yai haibani it's not I'm endorsing to do file or something any petition yes. before any other forum that is clarified. Okay. And now I'm coming to Uncle Jalal. How is the question? Je Manipur ki concern je ka. Uncle, how is ke ekoi ki Manipur je yamna protest ki sense laiba. Ekoi ki grievances ekoi rights phangdong ne je adum machine call out to ga leibani. Uncle were one of them. Ekoi ki hatare miyam ki grievances adu miyam ki voice yam kan rest over. But certain areas kharo dai tare socio economic ki issues se politically we are very active. We have the sensibility when it comes to socio-economic issues. See that yamna sigi criticism yamna maron yam thoktaba kamai address to godage se khangdaba aduga tumin lebagi wafam yam thoi masida education ki area sida for example yam toina hangna baje Manipur manifesto da Manipur territorial integrity matang da kari yawe ka haiba question yam kan hangna but students ki matang da children ki matang da women ki matang da kari question tawi ke yam hangna de yam ko toin thoko problem ne now hojiki Manipur mahiro sing ki marai ba nokkodaba NEET exam ki matang da lae sigi NEET exam Manipur je Manipur da thoki ba eko yam chau thodok se India na especially NTA na masa khambiram tre si matang si da civil society ki voice amoina to the government of Manipur and to the central government kari having hatare to a lot of extent eko ki establishment mayam si da gi influence of ngam doine ado si matang si da as voice of the people aduga as a voice of those students as a voice of those parents and teachers adu kari having health storm gi akhoi is kano se impact se masi akhoi Manipur government ki akhoi health department na phajana masi gi waiba report ma NTA da matam chana timely submit tawgadabane abo maramdi akhoi gi angang sing du gi grievances sing do moi gi relevant provision sing du da gi madu kano tawna ba justify tawna na ba madu kano to relief phangna na ba haitare ko adu potu tawbiram da bagi waitare ne ko akhoi Manipur gi angang singsi hariba me gi tang manga ta exam to bo numit da asoba Manipur da mukta oidriba adu makhal gi health storm ma thokhiba gi madu gi condition aduna even mai phau mutana kendan thalaga exam thabada angang singdu da leikhriba trauma adha numital mayona khriba khoi mangre matam disadvantages mayam do madu redress tawna ba Manipur lenga ki leriba loisang sina madu gi thabak sing do paikhat piram da ba habse ahan ba makta da masi it is very much unfortunate masi akhoi tawham thokpani ado haujikti akhoi masi gi kan outcome ji labani na grace mark ki issue se masi yam achauba phenomenal lama masi hujik oira abani na grace mark 1500 kya no ngasai do 63 da pirupa ama leigre madu na irregularities mayam che tholakpani haiba pot ama NTA se na partly accept to thore abo
mai atai part sing tu su soiram gadra natraga lalam gadra haibado still adu su questionable di oiri ba ko aduma partly grace mark ki posa masina achoba kenoma irregularities ama thorak pani haiba pot amadi accept to thore ba adu grace mark piru ba student ma khaise masigi amuk exam hangani hair ko matam sida manipur gi leiriba angang singse masisu madugi khudong chabado phanghona na bagi damakta hojik su makha ta na to ya ba kari leiriba ge habado madu akoi legal ki perspective tagi as well as akoi ki administrative ki oiba perspective tagi state administration dagi masigi to ya ba singse to honana ba both parents and the students organization as well as akoi civil society organization masi akoi kano to ba akoi move to ba mathau tai haba pham sema ai masigi pham sigi waina thamjage duga ani subada akoi ki India si akoi yamna tawgalle akoi maru oiba akoi even sport ta phawba akoi ki malpractice adagi corruption adagi ekta favoritism nepotism mya ma thokpagi keno se anoba nate haiba tare ba ko ana akoi ki NEET ki examination gumba NEET si akoi ki 2019 dagira auza lakpase NEET si adu mamang da AI PMT hairamba adagi masi NTA sisu NTA ki mamang da CBSE na conduct to biramra adu maina leram dagi NTA haibase akoi ki Ministry of Education adugi makhada sigi test conduct tawna na bagi tamakta thawoina link khat pa establish to 2017 da waramani ada establish to ba akoi ki agency amani to hariba agency sigi magi credibility se masi yamna achoba question nama hojik thore abo mamangi sahi me amama khakta akoi ki khwaidagi highest topper se masi akoi ki sahi amada ani gumbana topper punno oiminaba sahi amadana ahum gumbana oiminabta sahi amadana ama khaktang naga oiba ade sahi amadana mari gumbana ga oibato adagi amuka madu su 720 hariba magi highest marks score to bana tebo adumaina leirambado handaki sidaida punna 720 highest marks score to ba first position da phangba angang humpu taret punna chabak lona thore haibane ba sidi yamna akoi apparently yam obviously akoi kano koi lanet koi kano da hairagana koi prima facie ga haigadra kari haigada musuba yam achoba kainoma pot amadi leireba legal gi achoba kainoma di issue madi leireba siamai scam se sisigi oiba visible oiba magi apparent oiba magi prima facie kano do condition sing do ma adumadi ureba ani su technically impossible oiba technically impossible oiba ade ngasai grace mark ki issue amuk thokchale adege amuka madugi mathak tu da mafam kharadana akoi gi BJP ki akoi gi kano ni haye naknaba mini haye Gujarat ki akoi gi consultancy tawri se ko madu na akoi gi ngasai gi 10 lakhs ngasai gi kano piraga tawbagi khotpagi adugum bagi kano ga chu Gujarat ruling chi gi naknaba kangbu sing chenara me khonara mega haiba wafam laksale Patna da ujiki mi phaba koi result laktinga tani ko ma je loina pha na punna to oi pol lai regi koi high court kharada mukam si case laksale regi pa ujiki all India gi loina Tamil Nadu da Andhra Pradesh da Karnataka da regi Punjab da Haryana da lange ba koi gi parents me am se regi civic body me am se lange ba to koi Manipur gi da question leak ki issue si lai masi gi thodopa keno si udia hai taraga jo NEET ki waina ko all India gi waina question leak ki potsil la abani na ade ngasai mark temper to bagi potsil la abani na exam haido even numit tu su ngasai haina bada yaukre madu so it's also very much questionable numit tu da mi gi lairiba public ki kanu du adu da magi ngasai gi exam du haido pada lakada ba adu gi counter productive oi ba miam gi kanu du question miam gi khoi gi nin khong ba lang ba reaction miam do madu daibat taunana bagi thong man ba ma even tang mari du yamna hathu ba masu oi ba do hathu na kari numit tumak da tori no haiba question si yamna reliable oi ba hangba ya ba question na moina si ju thu ba that's why the
Manipur is effect of this in many ways effect of it is not just the question of health strong from the table as far as from the laksake uncle related or any point masi mayam ki question exam leak question leak sidasu Manipur ki students in chumna thazari ba habatare mainland nataba yam thaptung na leiba the facility mayam what na hona zaraga exam thari students in the masi injustice amane ani subada Gujarat to thoi thokse consultants amana student sing season tonga oza sing invigilator in thara kan moje lupa lakta tara pira kan students sing the mateng panghan baza sishu Manipur ki students sing the injustice amane when the fear in exam thana po hona riba magi challenges mayam thengnaraga masida exam thari students sing the yam chawba injustice amane as masisu ani subada ahum subada makoi ngasai health strong ki questions ja masisu ko di injustice amane aduga exclusively angang khara grace mark piraga the peer the baza masisu injustice money another how's it grace marks look to ever NT and readdress to the other NT and look to the grace mark look to adu mo the facility imperium exam amuk halaga thaning students in the NEET exam thabya to river serious in many ways habatare Manipur level students in affect over live question the India ki national leaders mayam si loy wangang kre opposition leader makhisi loy wangang kre Manipur the masigi issues Manipur ki future or kadu habatare Manipur ki healthcare system je paira ka sena kadu ba pillar 9963 ki question level makhoji all India rank the moine yamna wang ba taraga di India ki top college mayam se the lecture bhangi doi ne moise masi Manipur da leiba sit ani ohum haidare RIMS ki CJ ki JNIMS ki natragana Chucharbu medical college ki haiba medical college ohum mari sikha ki wafam da tep high students in Sina Kariguma Marxi, young Wang Pangtari, the old rank the Moji Wang, Salakada, AM Satam Pangui neighbor. At the Sigisida, I could give Manipugi leaders in Wang from Topa, having you from the Nika evening. Sensitive over issue moina, Adugi level that could give people ski over co, reaction to Wayava Matangamani, Setopum to Ena, Dumina Lowe. Aduga Manipuri Ladiva, Kogi politicians in Sinasu, and as I canona Miraj na high with the Yaure. Akwai se Manipur se akwai ethnic ki go issue gumba politics ki issue gumba sita oina mayam se kokse loina somam da oina yamal loi changsala lai khidana ba ate issue sing se akwai kok ta gi yamna akwai serious wai da ba yamna lumna lau da ba ki akwai kanoma kha tendency am kha akwai miyam se ta lai ba da na tauri ado hantak ki matang sida masi akwai yam lumna lau ho ba chume maram de masi lumna lau ho ba chumi ha ba ge maram de NEET khakta appear tori ba students sing adu khakta na te ba masina sokhan gadori se maram di kaina kanda akhoi leipak si ki system ama lei aduga system adugi manungda akhoi yamna chumna genuine noina akhoi honaraga madugi honabadugi mahai do madu system du dagi chaba phangane na tungda asa to gadori ba akhoi generation me amam khakta madugi thajabadu mangak kadori ne ba madugi thajaba mangak paduna maram oraga magi honaningbagi tendency do honaningbagi mindset to maduda yamna choba factor kadori ne ba okay uncle ai sada laksage uncle da puthori ba ofam yang credible oiba NTA gumba agency ma India gi leiba undergraduate ki then masidagi leiba graduate level gi postgraduate level gi oiba hayamna complicated oiba sophisticated oiba top level exam mayam ama competitive exam mayam ama pangthok na bagi damak te leiba agency ama national testing agency haiba agency credible oiba reputed oiba agency ama na yamna people shock magi credibility the magi integrity the skill level the different ways than ima soi ama soi be from the table sumai to ta ga di oja moina kayam demoralize oi aduga khu students sing da madu hopelessness oiba helplessness oiba situations e kayam yam uina aduga observation da thambi well Miraj aina nan date 4 gi numidang to tumdre date 5 ta gi ne aina voice vocal oiba khara horei je date 4 पे खाई दो पनी ना मैं हम लोग बग इलेक्शन की रिजल्ट ता लोग बग लांग नरिया दूसरा सु मणिपुर सो अदो कम तक काई दे लांग सनो आगे कंसर्न दी उसकी क्वेश्चन की मतांग से दा से कोई मणिपुर की कोई की सोसाइटी से की सिस्टम दा हाई तारे को मी मचाना मार्क फंगे नन फंगोद्रगा नन कदो कंप्लेन तो दो इनो हाई की एटीट्यूड हम ले हो जाए इनो समायंग हाई पछिदा कोई की कमेंट्स में हम लाए पेरेंट्स तक की जो अंगांग दे सु सर हो जिका कंप्लेन तो ये कना नो हारगा
600 yo phangudaba angang sing ne na adu pham dai na amka jana sing to ai hanja jan sing to lai rabane ai no ji laujari ji 500 from west student ki sunate 600 from west student ki sunate hantak sei thari we student si khakki nate ai na ji lauri ji di ai gi ni akoi oja mayam ki concern ni plus mathang sei da lakadriba angang mayam ki concern ni kai noi ta ga di si asuk wana honaraga 550 phange angang do parents of ponte without parents honora ini ko haide parents animal lagi tra banga 550 ga ye amna comfortably anywhere sit phangyar ba ma amne atare mamangai matam du da jenims cmc oraga so ado hojikti adu oithokpa leitre ba ngang du da adi mathang sei ma je tha gidra tharoidra adagi mathang sei tharaga di same condition ma sumai torok taraga di kamai to tare haibana sing ba gi concern myam lak panina angang mayam demoralize tawe mayam khangre ana leiba ngang du so je ngarang na supreme court ki ruling na hai sida directive se ja hai se in case counseling toraga moi si tamgi ba taraga su hai khoina process tu da soiram ma thengna raga di adum cancel tawana akoina haiba gi hak lei supreme court na ngammi na bo hai ba adu ta di one tamuri anga ga di tension kya wang ni mbbs ta merim sta nuai ta mingai du da akoi ji supreme court na kai harak to no ka har di ado si sohli ji angang sohli ji kanana no hai bani da khalli bangang se sir soi the misconception ma lei hoi hoi maru in student sing adu parents sing da ne ba hauji la le soi re ji khange ado ai cha sing de soi je ba na te moina ma khara phangi je phangi ba hauji khallane ne expect to ri ba rank khara wang student sing je moi da hauji ki exam ji ki matang da sida thole iba promotion jina hai tare masina maru mo kan moi de effect ko da moi abse khalla roidra moi class to whether ko chra hai gi masiki chingna baje mase kamai ni yengi justice sila agadi hai tare when it comes to justice justice sila agadi it is not justice for somebody else or justice hai jidi pull up kine sir ko it's for all adu loina kanam effect to hai bado have you sir kanam te effect to hai badi hai be yadre si matang ji kai gi no araga koina sumayam jo khangbiri mpsc pakham quest to gi genuine oina MCS officer or MPS officer or singdu result quest or matungda mai phamdu loina mak to khre ni kai naraga exam lori ba body du hoi ba taraga di examination gi procedure du hoi taraga di definitely it is going to affect everyone not necessarily mak wang bangang singdu kaknati loina effect to gadoi ni kai naraga si 500 phangam me har janta anga ma adu paikha je mu hanna toro matam do ma 500 tu yo gadra ne ori hen gadrane hai si khang banate ba ado akoi di 650 phange khan do lai ramni paika hala di akoi khan gadra khaloidra khang di hai adi halan da bana phaina adi same story is true for 500 phang wangang du sum sum me ba but exam ki process to lan lu taraga di lan ji taraga di han gadabani hai ba ni all india gi oina re-NEET tausi hai se ai concern manipur ki context yang pada ai di re-NEET se favor taujadi ai gi oina mi lakun mga pulap parikha an bai si da sang gadarba koi gi stakeholder mayam gi koi gi adu amukka su same condition amukka su thok pai adi problem ja dum lei be yari ba plus adu sang gadarba paisa da yoraga mi da yoraga it might be a bigger problem adu ji ai gi na personally am pam ja de re-evaluation hai ai na handak moina phangriba marks sing do amukka na yeng bi wa ba ne si am ko yeng wa ba ko ban la li ai tham du noina ta to ring chi dom ta ge yeng bio ke no mark award pa helai sorry mark award pa helai ai ji angang khargi concern noi ayam ba mark ahen ba anem dhar ko yam yauri ba mark manga nem dhar ko yam yauri mari nem dhar ko yauri mark mari manga is a big number ni ko si parikha ji de 80 for 100 ba yauri ba 80 marks audi helam ba mayam handar ko yawani na handaba mayam hengkat pa yawra moidra ne yes ai mark chatruk yang kai phange ai mark se la le kana complain to ri ye ba ma wang ye kana complain to we ba ngasai ki atope area da soi ba ma kai ja khudum mai na ha kan da ai sai ne sum ai gi wakhal non da ha betare mai pakre ba do pakre ba ko sa pak hudri ba mayam se if they want to equigi re exam amu han tha ge ha tar ga di adugi opportunity ji pi ba da kai kai insa Manipur ki context Manipur ki context ko ai ngon da nupi masa mai among phangba ai mai mak haijaroi mami mata haijaroi mak yam na wang na phange ma anta ki selection ji da rims phangdoi nupi msa ne 600 hen bangang ne mana ye sir ai gi center do anta problem mo thom da batara ba ma 700 cross to raga aims phodi phangani hairam mi bane
hojik hojik hai ni mana han tar ga 700 phang ne hoi ju hai ba adu tar ga di si ya ngang si dong ta koi chen bam thok ta bra se. Okay sir, thank you so much. मतलब जिले ट्रैवलिंग यम तेना शॉर्ट कमेंट लौजगे मथंग से लर्नेट तक लर्नेट हजिक की लेरिबा फिबम से हाइबा तारे इश्यूज मैम से साइड डाइजेस्ट तौग्रे अखोइना लीगल एस्पेक्ट से पुथोकपिग्रे कदाय कदाय वाइद लूपहोल्सिंग लेरी मसे अखोइना कदाय कदाय वाइद लीगल मीन्स सिजनरगा अखोइना कदाय कदाय वाइद मेकअप तौबा याबगे ओइथोपा लै करी हाबनी. यस सिगी मतंग से आइना हाइजीनिंग बसिंग साइ open up tore ngasai NTA sina kari gumba lalamagadi haribi NTA si kamaina punish tawne habsi aikoina Manipur gi Manipur Public Service Commission gi da ama kwas tawge chumna khanjaba candidate yaudab nati kanana chumna khali kanana lana khali haibasu bifurcate tawba nati adoi targadi but MPSC na lanbana soibana maram oira kanda entire magi collective punishment do phangre court na direction pi hairibe MPSC gi body sida magi authority CBI na natragana amama thigat loina ngasi phau madu thigala kana punishment phangre but the students and all those selected candidates sing already punished their life being punished everything being punished aduga makhoi adu khalauda basingdu nate MPSC da kari punishment leirage court ki adugumba direction si ngasi phau wa haribo examination haibidi authority sina kari paikhat leirage aina hygienic momentum da court sing sina hojik tagre order am hai poche properly execute tawkhrabra karam status ta kamai leikrage haibisi gi mechanism ama aikoi thibagi matam am oire ngasai gi MPSC du adumaina lalamaga suffering na sum da candidate na tawba makhoi na dum chatkhiba adu taragadi aikoi wahaudorji kanano aduri aikoi tasengna justice to aikoi phangibra haibai question am lakani. Number 2 aikoi na ngasai gi ama hairibo fairness ki pot ama article 14 ne sikarino Indian constitution da right to equality gi ne aidi equally treat tawne haibane equally karam matam na treat tawdoris karam ba situation amana magi aranba minsam na tawraga mana advantage phangadi that is not equally treated aduna supreme id article gi aikoi fundamental right to show enable adu targadi ngasai grace mark piramaga hojik lauthok pa haire. Number 2 aikoi court ki hojik lakadaba sida ai honorable supreme court ta aikoi loina mak thajaba ai maramdi aikoi sida hojik grace mark ki issue si fairly settled gum bane fairly settled dogreba maram di NTA na response lakre moi di exam ta orni na tragana adi option p na harak padagi adu taragadi aikoi gi sidalai riba chhatra sing sisu ngasai gi madu exhaustively karam matam da loss of time china karino loss of time da grace period kamaina no haibadu exhaustively NTA na clarify tawraktragadi hairiba kanana mangjai kanana tongje habasi kangoi adugi issue me address tawbam changi adu ngasai gi aikoi gi MPSC da ngasai makoi na lalami ma'am support tawgre adu ngasi bo MPSC gi adugumba jo CC magi responsibility lauki ba makoi mara leiramme moi chenaramme adu tawrame haiba ngasi bo amta phang ai laktabase aduga chapmana na NTA sa hojik choiram yan kal soibagi di now everything marks phangba suya daba phangre yes grace mark in hairo example adu targo su question leakage ki amalai re evaluation se mu yaroi dori question leakage ki sikari gumba mu supreme court na high clearly id counseling the state of hidre but supreme court na high grade kama matam da id the court shall respond to the NTO on allegation of paper leak allegation of paper leak id is still open before the honorable supreme court and we have to see what the honorable supreme court na kari findings la kya habado ikoi yeng minab tare aduna ikoi aware oi sha habaduni praja sing si ikoi gi fundamental rights sing sha phet khanga yes we have to struggle okay aduni ai gi message matan se ai finally aroi round na ikoi galda la se anka hojik si concern je ikoi khange manipur gi jo equally masi ikoi affect we have asini swaida ikoi kamai kai yo changi what can we do united ikoi kari to changi ke nga sai kanona wazan so thambi ta yaw ki ba akwai manipur da direct tawde ha se tawi abdo maram di kainai ka da angang sing du akwai phangiba mark tu na magi han na phangane na spectrum ba my proper place ta my phangane na spectrum ba magi asha du mati pra usiki laiba question leak sina examination ge malpractice sina masina totally akwai effect oreba sigi effect over sida akwai manipur gi students sing si yauna pura effect oreba ne ba da ani shubada akwai gi grace mark ki injustice sama akwai da lehoraba ne ba ana ani hairiba sing asi da yumpham orakanda india da leriba chathariba hojiki NEET ki examination conduct toriba system se
masi gi justification nama purak na ba all India gi waina akhoi hauri ba movement chida akhoi gi Manipur su yamna choba stakeholder amana sigi movement sigi sau am oigada bane ba khoso han mani ko sina ara ani shubada akhoi gi Manipur gi leriba student singse masi kidamakta specific oiba makhoi gi justification kidamakta Manipur government ta makhoi gi tawpham thokpa mathau sing do Manipur government na initiate tawhanna ba Manipur government ta akhoi ne amna kanba movement nama akhoi initiate tawba mathau tai government na so masi timely initiate tawbiba mathau tai aduga ahum subada akhoi gi leiriba political circle da leiriba kangbu singse sina Manipur gi wana su leiriba akhoi gi political circle da leirise masi akhoi ruling gi natraga opposition gi adugi khenaba kaimta leitana all India gi oina political leaders myamamna NEET ki pangthoi examination se mase fair oite lali masina tungi generation myamama angang myamama NEET khakta natana atei faculty gi exam myam sida so masi gi amna aranba message ama chakrani akhoi gi credibility bangkrani aduga akhoi gi education sector sida student sector sida aduga tungda horakadoriba generation sida amna choba credibility ki question nama arise tawrani haidna po India gi oina leiriba political leader myamamna housing ngang dana mas strong opposition nama torise sige part amoina khoi Manipur gi su leiriba political leader singse masi concern we handingi si wafam zero boina thamjage. Thank you so much. Ngasi gi oina yes culprit singse masi book tawhangado bani aduga student singsi gi justice phajana magi leiriba student singsi gi khwaidagi henna phaba fair justice to madu akhoi phangana bagi wafam je masai sida leigado bani aduga khoi examination si masi si system si su justify okay thank you so much ngasi ki panelist ahum na thambi gi bya mo ba wafam sing tonga be dimension dagi mokoi gi oiba perspective ma ma pung phana thamge masing mang da Manipur da leiriba mahiro sing especially masi da affect oriba mahiro sing da khana makai di masi na pung luk sing oigani habade khoi wakin khanjai aduga this is not going to be the last kai gumba higher concerns bakata na legi do werga de tragana until justice se phang pawdi ai koi media gi overall lofam thokpa do dum lo no hona jage at the same time ai koi gi tonga tonga panelists na mokoi gi site gi jo mokoi gi lofam thokpa role logani ai je ai thajaba thamjai ado hojum ki oina ngasi Dharmendra Pradhan India gi Minister of Education gi unagi bada ai koi students sing na thamgi ba moi gi memorandum da palle ba moro ga demand si high ba malpractice mayam se channel ba mi mayam se ai koi CBI sinaraga mas investigate over aduga makhoi sing se loina mak bul toba culprit pudu mak se and then hariba UG NEET che amuk halaga re exam to habi go from the loina na ngasi gi dialogue si roshan bagi tanza to loje ge amsu ngasi gi dialogue si sarga bi ba ikoi mamayam no ba ikoi gi ngasi gi atoi ba panelist puna ko mo thaga chari kai ko buchere loina ngasi program se hobudi loi from yang tapi ke Manipur myam ba mo thaga chari kai ko buchere myam thaga chari MBBS admission की दमक country के आदा चाही कुन है ना North East में हम गिथा सब अंगाक तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना admission तौदुना लाखलिबा JR International Education Consultant ना 2024 की ओइना नुंगाइरबा पाउजिल किया पुदुना लाखचरी बांग्लादेश उज़्बेकिस्तान काजाख्स्तान किर्गिस्तान चिंगबा कंट्री के आदा टॉप मेडिकल कॉलेज सिंगदा MBBS admission की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदिगे होंगबा फी अमसुंग इंस्टॉलमेंट बेसिस ता PTN यामना लाइन MBBS तंबा की खुदोंग चाबा पिजरी MBBS एडमिशन की दमक लोन फैसिलिटी अमदी स्कॉलरशिप की खुदोंग चाबा दसु मतेंग पांगजरी MBBS MD PG डिप्लोमा की मतंग दा फ्री काउंसलिंग की खुदोंग चाबा सु पिजरी एडमिशन तौरबा स्टूडेंट्स सिंग की दमक MBBS फाउंडेशन कोर्स तमहंदुना यामना लाइन FMGE एग्जाम माई पाकनबा होनबगी खुदोंग चाबा पिजरी कांटेक्ट टोबियू तही कुन हैना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा MBBS एडमिशन दा FMGE एग्जाम दा माई पाकबगी चांग ख्वाइदिगी वांग स्टूडेंट पुथोकलिबा JR isada thajaba thanba dedi khangba tanda kan rai pa ba nabi doctor ong ma la kyam phang ni ai student na mo la ai lai su khana da ya de you are the director of the live show with